O pasado día 22 de marzo, as instalacións deportivas do campus universitario de Ourense e a instancias do Club Aurum de Atletismo como organizador daríase acollida á disputa do Campeonato de Galicia dos 10.000 metros, que tamén coincidiría co provincial da mesma proba. A idoneidade do tempo para a disputa deste campeonato iría acompañado da presenza dun importante número de atletas que pouco a pouco empezan a tomar contacto ca pista logo dunha longa tempada de cross e ruta. A proba quedaría comezo ás 12 horas, ca saída dos homes vería o local Alejandro Fernández do Ramba e Pedro Nimo como claro dominador da mesma, impoñéndose cun rexistro de 30-54-31, cunha clara superioridade sobre os seus rivais en a que a segunda posición correspondería ao atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Javier Paredes, que entraría en meta cun rexistro de 32-08-28. Hola, buenos días, soy Alejandro Fernández y bueno, aquí estamos en el Campeonato Gallego de 10.000 metros en pista, organizado por el Club Deportivo Aurum, y la verdad que bueno, nos ha tocado un día un poco ventoso y nada, a nivel particular pues hoy me he tomado esta carrera como un pequeño test de cara a futuras competiciones y nada, muy contento también por haber conquistado el título de campeón gallego. Un saludo. O último peldaño do caixón de honra ocuparía o Enrique Martínez do Comesaña, con 33-28-02, que sería da mesma maneira campeón de Galicia Promesa. Soy Enrique, acabo del Comesaña Sporting Club, acabo de acabar aquí el 3000, hice 4 o 5 segunditos menos que el año pasado. Esperaba mejorar quizás un poquito más, pero tuve un mal invierno este año y poco a poco, bueno, pues ya estoy como el año pasado. Ahora empezar a mejorar y las marcas y la semana que viene ya hay pruebas en Vigo y poco a poco. Na mesma categoría, Alejandro Álvarez, tamén do Comesaña, con 35-32-54, sería o subcampeón de Galicia da categoría Promesa. En canto á competición provincial, o campeón sería José Manuel Fernández, con José Antonio Paz na segunda posición, ocupando o terceiro lugar Daniel Valentín. Tras a disputa das competicións masculinas, chegaría o turno das representantes femeninas, na que tomarían parte nunha mesma proba as participantes tanto do campeonato autonómico como do provincial. Ás 13 horas daríase o pistoletazo de saída que concluiría ca entrada en meta da primeira clasificada, Iria Fernández do Comesaña cunha marca de 39-54, aventaxando en algo máis de medio minuto a súa compañeira de equipo e atleta veterán, María Soledad Castro, con 40-28-39. Bueno, eu son Iria Fernández do Comesaña Sporting Club. Decidín participar no 10.000 de pista, xa levo 4 anos participando. A verdade é que é unha proba que non me gusta porque son moitas voltas, eu a pista nunca se me deu ben, pero ser aquí en Ourense, bueno, con xente da casa, pois sempre anima. E viña para ver se melloraba o marcado ano pasado e intentar a poder ser baixar dos 37, pero levo unha semana así con un pouco de gripe e xa sabía que non iba a ser posible. Bueno, a verdade é que empeorei case 3 minutos, o tempo que pensaba, pero tamén que fixo bastante aire, había pouca xente, todo foi un cúmulo de circunstancias. Entón, pois, bueno, estou contenta coa victoria, que ao final é o que viña e a marca é o de menos. Saber outras veces. Pues soy Elena Guerra del Comesaña Sporting Club. Acabamos de correr 10 kilómetros y es una pena porque con la cantidad de gallegos que hay populares en la categoría junior femenina nunca hay nadie y sería más emocionante empezar a participar más gente, así que a ver en el futuro si tengo más competencia. Xa na terceira praza, bronce para Eva María Iglesias da Sociedade Gimnástica con 40-38-53. Ademais, e de maneira parella, as probas programadas do Campeonato Galego e Provincial, habería competicións de 500 metros para as categorías alevín, benxamín e infantil. En alevín masculino, os 3 primeiros clasificados foron Álvaro Díaz con un 31, sendo Aarón Suárez e Benat Manterola segundo e terceiro respectivamente. Na categoría femenina, as primeiras clasificadas foron Martina Fernández con un crono de 1.41, seguida de Paula Montero e Mar Díaz. En benxamín homes, Javier Trillo con un 41 sería o gañador, con Javier Malingre segundo e Álvaro Ansia terceiro. Na categoría femenina, triunfo para Itziar Vilarchao con un 56, seguida de Jacqueline Marín e Laura Tejada.
Xa por último, na competición infantil, Álvaro León con un crono de 1.36 sería o gañador. Alejandro Iglesias entraría na segunda posición, na mentras que Aldara Sandín con 1.36 fixo propio na categoría femenina, ocupando a segunda posición Aira Iglesias. Bueno, estamos aquí en Ourense, xa rematou este campeonato galego e provincial de 1000 metros, un ano máis, xa van 3 de forma consecutiva que o Club Deportivo Aurum organiza esta proba aquí en Ourense. Hoxe tuvemos unha mañá na que o tempo non acompañou, fixo un vento bastante forte que impediu que se poderan realizar boas marcas, pero bueno, ao fin e ao cabo abriu o sol, estuvo unha xornada agradable, eu penso que os atletas disfrutaron, o público tamén, e estamos moi contentos de facer esta proba aquí en Ourense. Temos de que agradecer, por suposto, o campus de Ourense da Universidade de Vigo a súa colaboración, o Consello Municipal de Deportes, a Coca-Cola, a de Impresión, para poder facer posible esta proba e, por suposto, os voluntarios, os membros do Club Deportivo Aurum, que son os que traballan para que isto salga adiante, que todo salga correctamente. Moitísimas grazas e vemos aquí o ano que ven.